Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamat-tamat Allah Subhanahu wa taala yang hadir untuk pembahasan ta iwan niwe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Sebab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwan niwe dibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasapina sampaja perlu. Mega rupanna pattarona tau pandritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupanna hadis na pake tau pandrita. Nah sebab ia roh hadis kadat tasi dia tau pandrita maka dah ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia roh tau pandrita yang ini nangga ia roh hadis lemah. Maka terus dibalikanlah. Kadangkala angka hadis, angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentanda. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na perlu kuna bitta tu. Perlu kumi ulama. Jadi aku maka hadis melemah itu na perlu kuna bitta. Istilahnya dia na perlu tanya na bitta tentukan itu melemah na matanda na tania tau pandrita ni. Naiya ko tau pandrita na tentukan ni relatif ni. Dia na mungkin sama turupaha. Pada matinya ini Pak Muto. Angka tahu tu biasa tu makna iya ko yan tu Pak Balyang. Angka tahu makna hade iya ko yan dia na Pak Balyang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi de mako matiro hadis saya nasaba untuk malai si de hadis na pendek kedudukan nah. Apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul nah. Ya nakadana sahih Bukhari Muslim. Nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi kumakari muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marimbes mana lo ko rumah tu jadi ya kong katau makara hadis melemah nang kepacara makara de maka matanda itu hadis mako memang jadi aja na idi malah saulu ya tu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makara kenri dalelena tapodangi makara sapai gitu. Jadi kadang-kadang kan ini na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa nanya ro tau mapandrite yolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadisana sapai de magay na sabak de na palabangan ina rekode gaga ko hadis de ko kita na runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacar mae sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pedangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh gitu tahu dah memang nih datangnya aja mak itu masa pada dalile ustaz lah utanai ya tu nak kena dia seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendreng na palabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu na pak guru ngiko de hadis sana makito jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni tapi dia tahu tu na mana na ya pak guru ngewa di tajama nasabak padahal yang malan na tahu padahal repana makiro jadi pertama nasama turusi tau pandrita makada dua rakaat sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nasama turusi dua rakaat tapi kalau tapi dua pendapat Nah sama turun nak makan dua rakaat yolo nak sampai subuh itu
Tapi angka dua pendapat. Angka makada, ia sange sampaja sunnah pajar, ia dari itu sampaja sunnah, liolodena panabas subuh tawe. Ya sangka pacara matang kali ngamakoro to. Makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah don rekan. Nasabao ko hadesa, dua memang to hadesa, bicara. Angka hadesa makada rakaatanil fajri. Itu. Ia kibatong itong pupului, don raka sampaja pajar. Berarti yero nama su'e sampajak pajar adalah sholat sunat sesudah asan subuh. Tapi angka hak desa lelem. Dena kada rakaatanil fajri. Maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kata. Silakan ya. Jadi aku maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampajak sunat subuh nama suruh. Tapi aku yero maka dai rakaatani qablal fajr. Dua rakaat sampajak sunnah riolo na pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampajak sunnah dua rakaat capak na tahajud. Istilahnya macawe ni tama subuh. Sekitar 5 menit, 7 menit melo na tama subuh mas sampajak sunnah dua rakaat. Iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka dake ganon roy tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yero na masue dua rakaat yolo na sampaja subuh yolo na sebelum asan subuh iya masaworo na di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuh jadi na pura masubuh tau ijama niero dua rakaat iya naro narampe na kita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah na subuero, sampaja sunnah fajar, masaro lebih na rekomelo ilaini laiya tu sampajangi masaro lebih ya regayase nanya lino lolo gisana. Ito. Iya to na sampajangi naten na bitta isalai na rekomatangangi ijama na kama tawe. Itu naten. Maka dia nabi tayo kumatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makada na salasay sampaja kuya nakata bere imange kata bere pamula kalau na sampajange salay wiya tu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja salay. Nomor sidi sampaja sunnah subuh, yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri. Jadi itu witiri namo pura bas subuh tawe. Itu ko napay hade na to sampajang gitu. Wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na namita aja lalo na demo witiri na mo manihasirakan ya kene ang kasampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barana maka daya macipi wattu cek dek mani wattu kaya kene jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nasa maturusi tau pandritay makada iya ko sampajang iya duwebe witiri mujama lebih mo tahajud musalay daripada witiri apa iya witiri makada po ang Allah Ta'ala nigi ma witiri maka dia adalah kekasihku iya ko makada kekasihku berarti makada waliullah walinna tau ripojin na po ang Allah Ta'ala jadi ako meki mancaji wali tau ripoji po ang Allah Ta'ala awitiri yan na tunakana na bita, ajalalo na demo witri, walau rakaatan, namo manihasi rakam. Jadi, itu witri, dia namo telatalo. Tapi aku bilang, witri, paling matandre, 10 pitu rakan. Dito nang kata janur, 10 pitu di. Dia nang kata witri, 10 pitu. 10 lima, dito. 10 telu, dito. 10 siddi, asera. Yan yung asera, madaling ka na jami. Ang ka narampe, ali na pangulut ta Imam Al-Jaizi, tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi katamu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni juma ni bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi katamu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat kebatik jami Pak Ustaz dua cigi. Nah, wadito mak kata pandrita makada palamay makada dua tiga tapi ya kuya masaworoy makadami dua napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger
Iya pano si rakang matu akadani witir. Pak mereka tahu maka sholli salati sunnatil witir rakaatain. Mapan diulu tu malaikat. Pak maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Jadi malaikat ganda bali tu kedua. Makanya sholli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ia permatu si rakangnya maka dani usolli salati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodeti sama bahasa Arab bicara gini, wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Ya kok mabikumo pia kadani 2 mi jolo puak, Allahu Akbar. Makundru lada ni ko dia mau patapahal. Gitu. Jadi oke roh. Rewa ka memang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Lau rincengi jolo, jadi oke roh nak berbeda kata tapahan ni maka do angka maka da sampai sunnah dia penatama subuh. Angka to maka de pura pi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lupuh. Angka kita noki, kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya ro kita na hiya limiddin. Angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasam makuyin. Ia ko ang kataw palamura nyawa na nilo pasolani, dinulay. Mabalu-balu kinang kataw siryang ati na melo kiringang ano makalileng, dinatambus. Ang kataw melo pasolani, maka na melo papadiri maga, dinulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Nareko iyaro yala pagupo. Jadi rakaat pertama, al-insyirah, alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mabaca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapala meron 2 itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kajaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lama, mega tu tanya hadis kaulun ulama. Tapi ya kaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya, jadi dia seramping. Makadai dan gini baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuruk na de na mati ya tu tena dati mangaribi. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tu pada teh papalampe sunga. Iro. 2. Angka mau pecidi. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe maka da nigi masam paja sunnah subuh. Nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Qur'an mabaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya kana may pake no iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasara nappa ibaca al kafirun akatallu no. Jadi rakaat pamulan ko pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatalu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisy napa tabaca al antara kaifah. Napa tabaca kedua lagu akatalu talanganan ni. Kak dia na cocok yulangi. Itu kan dia na cocok maka da oi meka malamana gitu ko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua si dia na cocok. Apa dun rakami? Makanya pengupui patama manang. Dengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasra napa kuliah wal kafirun akatalu.
Nasaba iya ro alam nasara dua non ro ima tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalina. Iya ko iya ro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy. Jadi ro alam nasara ka dobolo mo ipungsinna. Iya mi matur raka kadua. Iya na ro pe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun nakatalu. Raka maduan na pamatu napatala li ila fi Quraisyin napa alam tarakaipa napatala kulallahu katalu. Nah, kalamanan ni. Yang penting tinggalan. Pak, ya anu pa tu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tuh jili-jili nih tuh agak siruna. Itu ipa biasa pa. Iya na tu ampai iya ro tau pandita maku ya. Para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham kada magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita. Maku ya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah. Masing-masing. Ang kahadde bicarai kadakala dito kakahadde sa bicarai. Ang kato penemuan ulama. Istilahnya na amal kang itaw pandrite materu nasabari nalolongang hikmana yan naro napagurongan yan tiasa kaulun ulama iya ko makiro de nakadate ya ada sa makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka dinang kana surong yang nabi ta makada baca kudu Allah kasisap buko soy kasisap buko ni dinang ka tapi angka sahabat na nabita nabaca ya ro kudu Allah kasisap buko soy nabaca tu kasisap buko ni sahabat na nabi tay sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate masela na nabita taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka na maga na kama lino tapi iya makukuha kita maega hamisang maega nasa yan ang kanaw ni makwa de na namita yan na tu namo pa muray witang katona pangubatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi din sangi makada mager kung may kamalino jadi yero nabita kan ang kamatan na soy malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita dito nagarhana maka di nabita nakurangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soy makaliliang dito ka na may kamalino maka di Jibril de iyaro ampay de gaga cahayana matan na soy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat ilangi ya sana ikinro yasang ilangi wallahu alam apa penelitian makada iya lino ang kayasang bumi kemudian angka Pluto yan aro Pluto nasa matandre nanda na langi mo paano mo pa yun tanya apa lagi itu nangyaro bintang sisak butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisak butong malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadami ko ya langit dihiasi oleh bintang berarti kan bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi tekonyero itu biar ko ya ko makalan itekin ri resang langi wallahu alam dia nagapahang iro di sakalkin ribon roh yang jelas na onron na malaikat elangi nanya ro makadai Jibril napatulong ipo ang Allah Ta'ala malaikat na makinabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampayangan ngiro sahabat mo Muawiyah tas sila nabita aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampayangan na tao biasa mo ri tanya to nabi Muawiyah sahabat dia salam ni tadi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pa dia nasala gitu makadai baca kata lupa ada kipatamai Quran dia aja tangga biasa ani biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasina po Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namo kudu Allah minabaca itu namun yang itu jadi itu tuh dia capa imak kuduan lahu pak katoje itu tuh ketuli kuduan lahu minambak pui mana sih kuduan lahu saya aja tercapai itu dia nawadi jadi makanya bita tolong tuh sulah sahabat noli sahabat na tolong iya lo nabita benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisina po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makukwami ka tanay ko
Akasiaga memang inabaca lakay mo kuduan lahu. Kagapasan na ro, makada kasi ko inabaca. Kuduan lahu lakay mo. Nainsata man ayasang ahli surah al-Ikhlas. Makada bayne na pura ka na podang. Makada yaro ya baca ko. Dewatin ro ko wani ko de nagana kasi sa kuduan lahu baca. Dito na lahu matan na soy ko mukbay ko de baca kasi sa kuduan lahu berarti kedua sabu. Si sabu ko soy si sabu ko wani. Tulian ro na pananong. Tapi iya ko ibilang si sabu. Tapos makaraki. Jadi ini maniro. Iya ko de hatulle baca akase ko ro tak gang kulengan ni siya gatulle. Tapi makanja nareko ipananungan ni makada seko makada sisa unaya 500 ko so 500 kon ni. Bisa. Padi. Apalagi makukuha ka manyamang ang katasak beto. Yaitu tasabay pakinan omoro tanyane yaitu ipacene bilang-bilang. Pati ko bilang-bilang ko matinro ite tak den nak madari nalupay kada siya garon. Yo po ko yaitu napasa dena ay namo matinro di tabi ba o siya do ni natambay man ni. Eto. Jadi yaitu bilang-bilang ni makukuha pa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa. Pak ya ko yati pacene madari tak den nak. Kumatangang masih kiri na cakaro do pa setangi mi matoha apa tinro. Ari na metola sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na din nalatto. Makito. Jadi iya metoro matana. Pada itu ketemu to kusubi maka tanah. Madari ni aja lala matan nama kue na nangkalingete nasa menakpai mga jililu nyolo cede pa. De to parap basi. Oh raba niya to yan naraba. Ele pinoto. Yang makin nasaba memang setang yan na to nakada nabita. Akatalo to nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim. Jadi patuy rantena narek umoto ko. Iya ko moto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne. Iya nagessa no way pattu tallu dito. Yan ang kada. Iya kung kataw matin roang, yan na to ampay biasa yapi way matana. To, yapi way matana. Tapi ang kataw pasantre de napi na bolomete way mapantengan. Jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na saba memang loki majenne ko makiro. Langsung berwudu. Kami betul ini. Oh, monimot ko tami. Tak dampangi ka ang kacara ko ko paletiang. Iya, jadi kata sia koko paletek jadi pasitar ruminero maki. Jadi na sampai jasuna subuh to selesai. Ang kecek dek, maka dawe madari ya Pak Ustaz, terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam sampai jasuna subuh. Na 7 jam apa? Wat dingi kaba. Pura pi mas sampai jas subuh teh ni jama. Namanya kaba. Tapi risese na taude enangka na salaiwi. Iya ko bisa mo ide ta jame jamawan na. Risese na ni taude enang kana salaiwi. Ya. Boleh dikaba. Nasaba ang kasaba ng kariwaya, yan naron yasang hadis takriri. Yasang yang takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi ta cocok ni, tuju ni, dito nak kada salai, mamakobam ni. Tapi amakko na Nabi ta manuru ulama hadisa, wadi. Nasaba yakin din na wadi, maka dia Nabi ta aja. Tapi yaro Nabi ta de balala ng kakalima masuk ko timun na makada salai ya tu de. Agapit na pau, makadami Nabi ta. Melo ko kalau pak guru di makanja na yato. Pasti na salay ni tayo kumakiro to. Melo ko pak guru di makanja na yato. Kumakade sahabat. Ito pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo baca. Nasalay niya rumato. Jadi dia nak nabi tasalay, yo po ini. Wa nalaka yato. Wa tapa. Di kaga. Sila lona na jama taparana kana sa pajabanya pala. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dito na marasa salah. Nasaba na po dahil angkala di makanja na yato. Pada roto masih kiri, pura masam pajasuna sel masih masulik ka batu karo manala. Menisitan di ulum na. Batu karo manala masih kiri. Naitay na bitaw meni tanga sore para salay ni. Ya daperi din akan nabita sali jama-jama mo de na podam ni makada. Si po nang giaro ko masam pajasuna de pernah ko sal masih. Nasa din ka. Nasa ang bigaw nasa tuli masih kiri ka. Makin nabita may ganito baca nasam. Akan dua dilete ya betul. Betul rumah. Na makan kanre. Makin nabita. Milo ko Pak Gur. Ang kabaca, nabaca na bita, subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa rida'a nafsi, wa sinata arusi, wa midada kalimati. Makin na bita, iya ubaca ewe, pa katalunoli na bita, iya ubaca katalwe, iya koke surimonri, ni pasitimba si bawa yatu si kiri mo, si pamulay elilat tu makukuwe, namu ikali ak kasapulo yatu, mata na mo pia kasapulo yung ubaca katalwe. Tap panasoro batuna nasa tapaguro yan na nakana nabita bacay
subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Sikiri tauret pa. Apa lagi? De, wah. Iya jadi bicara ya Pak sisap ngelo pada pemaka de iya si bawa de. Jadi mapuncul ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De panya apalah? Iya tak amalkan iya na tunakada to pandita baca akatan luko rewengi baca akatan luko subuh orang masam paja subuh namun iya itu mau baca luar biasa nih liwat di tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia ada cau itu iya na tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanda tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada kumakadan kadurian kita nang ko dara ini salai iya na rumatu maua maka iya na hidup pa angka to sikiri datanya ya subhanallah matana yang keka maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim tato baju subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah kilala na suruga itu jadi madu kedupang engka to maka dai komeko pakabari tapang baca la ilaha illallah madu kedupang ini man ya ko malam-malam may tapwa la ilaha illallah may baca. Ya ko makura-kura baca ya naron ta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu pa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pa makom itu ya ko makada DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupa ya kada ba ni astagfirullah. Ya benar ro. Ya ko makun rumo pero salawan. Namo salawa mi tapan nanung barakalu po na ito. Ya. Jadi dia nagacogang pagiro ko di mo pati sa salawa ay matibawan ni. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imonri na loro, ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonri na loro muakkadah. Ya sange muakkadah dinamo to makada dinang kana salay na bita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonri na loro muakkadah. Tanya gaya muakat. Apa aja tuh sampai sunnah gaya muakat loro apa yolona apa imun rina. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jamai wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya Pak. Nah, itu apa ya ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Jadi minimalis. Aga gunane ro Pak. Angka riwayat Ulu ko pamuluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ada malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sore pamasin na niya salamakan, maka Nabi nani gini gitaw mas sampaya sunnah patanrakang yulo na loro, patanrakang imon rin na loro, lay harangan nyo kupong Allah Ta'ala nagis sa api naraka watakalina. Jadi pagkada haram mo sa dilan ni Rat, lay harangan ni nagis sa api naraka watakalina. Iya to si oko kita hiyalimidin, kita ni Imamul Ghazali, patan rakas sampai sunnah imon rin na loro tapi leng de na biasa maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pametta rokokna jadi dia nak kata lumi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini nah iya dia nak kata lu pangkat itu nabila ya Allah subhanahu Allah de metet ta sujud metet ta rokok na makoto parupa emang metet ta sujud na tapi patan rakamun na napakupure na jamay ro tudat-tudang icinampo nga sikiri aga na si Imamul Ghazali iya ko napakuy ro bate na jamay sampaya sunna imon rin na loro 70 sakbu malaika maciu masampaja si bawa alena 70 sakbu malaika maciu di masampaja yang kedua iya na malaika maciu di masampajang matasakbe aswani milawri po Allah Ta'ala sa rekom mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia cek deh 70 sakbu malaikat milodongan. Tapi marajira-jiro na ko tahu marepa dia cocok. Apa metet terrokok na metet itu sujud na. Tanya ya tapat-tapat. Ento tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya senang. Jadi kiro monro mesti paha kutulay. Jadi roh muakkad
gairu muakkad. Ya ko muakkada, dua yolona, dua imunrina menurut ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali, dua yolona apa imunrina. Iya ko gairu muakkada, apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sara'i 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasnya sampai sunnah yolona as-sara'i patanrakan hadis. Memang. Angka makada muakkadah, angka tahu makada tadinya. Magai nasabah angka narampe Aisyah. Maka dia yolona bita as-sara'i patanraka sampai sunnah na zaman na petang masih. Angka tahu sahabat pauli makada uruntu inabita sampai sunnah yolona as-sara'i don rakami. Itu kan itu jadi pura na jama 2 pura topa Aisyah makada apa na jama engka to sama makada bita na bita duanya na jama gitu ini naron nakada angka makada 2 ka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisan aga pesan na bita ternyata angka padilana nani gini kita mas sampai sunnah patan rakayo lona sarae apalan na yaitu patan rakangnya nawala iku ngalla taala padai ganna apalan na tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah ini tuh sampai sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na parewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam mina jama pa itu pengumrah dia berkali-kali tak cicam milo mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi tahu make itu pada ko 1 kali umrah pada apalan na itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lona sara jadi mega apalan na ro apa ya kini melo imakadapu imang ro nani gini masam paja sunnah patan rakayo lona sara ya lengi di 25 juta khais baka masih gini desa kada kaya ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya yo lona mondrina sara dega sampai sunnah mondrina sara tapi nabita angkanang kanalo bolana ummu salmah indok salmah iya na bayne na nabite matolak da inapay pu bayne apa mati ambok salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita baca pudang musalma masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya di makanja ini talaewe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na, tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ya itu inna lillahi, ternyata mate. Ini baca, musibah nih. Maka dami o dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro, tak dengi sandala, amate ang tau malasa, tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega aku tuh nasa, dia pasti dah mati. Natandang itu baca mati ya tuh. Itu. Jadi dibaca roh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa tambah ya Allahumma ajurna fi musibatina. Ipot tolayang nga ya lebih makanja ina ya talay. Maka dia umusal mapurana na baca roh. Na baca sa. Napa makada ang kamo pagataw lebih makanja na lakay ko. Dero na betul na na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasakbara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na hindi nagagataw pa na lakay ko kanya na iya na ro agaga nasabari di podan na dito ko malaikat Jibril maka na denang rapa tapat na umusalma mo podang ro pa dogang sehingga nabi mendatangi ng pugaw no kada nabita waktu bisa liwa pintu na makina nabita dega mo yakini ro mo pawe upodak ko gitu nasa di na di yakini di minarapa kalau kusatin pa makada di nasa digaga tau pa ada kanja na lakay ko makina bita kaya ka makanja lakay mo na iya napoy na mama ko ni ya tu ampay na bita na pubay na itu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu mato itu ipubay na iya kung karoan ito limi bay ni mature na bita suno ni sapa tahu mato 60 na tahun na kawingi ni tuloy may macho sunnah itu pak makatuti kako ya ko baynya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja makakunruh jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata palitat deng yun na ro tabaca abu siya tawakal kay Lord ko Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum Aji Patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi makada dia keciga baca-baca ta pala iya ro pala pala ustaz ki pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dia kagak ku kita eta runti rumah kada ge baca na denin na wite kagak maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi jauh pake
Kak magay nasa ide, dali na yaro na layro. Aja na nilaway dali na tawid. Ito, mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang inapabaraka inawad din na wayang untuk keluarga. Apa, nigat palalo yung okoro pa ngay. Anong wanitay na dinamukola sa ri, makalichubuh. Ito, nadita niya lang, rubungin na mo ato itiro, tumacan de sapa dito na hita ko to baru, ano nga narunto yung koro. Berarti, makomi matiro pura nagarisikan yung pong Allah Ta'ala, dali na to, pura mong halalakang. Mama ko na, makadati ko ilalan, makanya matay ko makuy na yung motoro na makadadali na to. Lima ko na, lo pula guru tabi lo kuha nila. Dia ulit tayo to pakiyay, makada, muda pimo to matuna. Mama ko ni guru ta. Ini ruta panapula nga makada tumilaw ilaw do ni pa ina sang nanay kasi diga no wena na po nga lata la matuto nakate nanay na loko masikole atan na po nga lata la pasting kay tarima don no kunegan na tuwa nanay tumilaw do nang kadali nang kadinamo pero we baraka na do nga so latto ila porangi makada yinaw dinamo na pasantrengi tallo taw patamangi dinamo lo puguruta makada guruta nali di chino tadde nga pa diga nga dinamo tallo kini na tadde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahanna makoro dia na masusah mak dia tu nang kata makada iya ko ni nali te gagata melo itu po malata las tola yang labi makanya pa dia na tatola ko dia na lang gaito jadi iro ipake sa kira yan na jodo pangulongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampai para luya may ko pa sampai sunna ang kasampai sunna haja ang kasampai sunna toba ang kasampai sunna tasabbe ang kasampai sunna utaka ko bulan muharram kung kalasan na tawe pasti ang kaburay ang kasampai sunna ko bulan sawal yang arwara kana ya pijana ro sampai jasuna ya natunakan na lasa aja tamasilang yan ang tamuto ko tinalan na linawan di buraiki o kuinipi na buray ya ti ampay ko malasa apa bu do masilang dari bang kalelo doktor kan aja nah aku merjolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirik na taung baru-baru nakan na lasa ulas sidi ulas 10 sidi 20 15 sona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa tu corona mari di mana pak kita dia boleh tatongi tapi tuli masa pajali maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nak usir untuk dia tahu panis sama bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris dia nak usir untuk nasa sama Amerika monro si Hisham Kak Bali magi nang kayarok ilalan nipi boleh ang kapole pak guru maka dang tatuwe samsam kiasi na lamarin mo kung katutok ko ay bosyo ilalan na lamari pasigaru ya ruminui ini ro nampak guru anak pemade. Moto ka gorang ibu ele nga ro sam-sami nasa capung ni dako dia capung ko tu. Nari nasa ka to mo pa. Dako ka to ay buso ko betul ako sa liwag ito hujan di bulan 4 pasigaros. Mole nga winung. Si kaca winung, saya minum itu sore. Pura masa pajang asara tay winungi pas bajanna elo na mata siya ko cempa. Itu ka barakan itu. Jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ni kasan na ko Ibnu Halizam narambi jadi engkah tapi mondri pamatu pangulongan ni supaya mana saya pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malapa sulah ya alisan malapa Idul Fitri teh mapamulo kor ijama ya naliwan ni sawat pajatoni saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh